sebelum mau buat saat tin tamat tu ye deputation di mana? Actually hambai, amono deputation to hinmaya, tang engkai without notice sarana sengkini aikia. Kami karam kaya amono last mana previous year seng kabang ma deputation dikha, sini kabang ma BCO problem, tai amono seng borno likhito dikha point to point dikha haipana abo karyokari yani bagai sini sengte he borno remaining no hinai bono abun bagini sengtini prothom no seng video sini at the block heza mara bai seng malakya malai seng kok salakya hangai kamama je samoja tongmani suppose romdi je common je scheme rok je phai tongmani a scheme rok parani sadharon borok bonjito tangai bonjito hangai aro kisu borok tongo borok scheme no tlang saron borok no borok abono pusogeri ya borok lama dego phalo ai ke ba borok simi nai pai apti rok romni khuteng phaika 250 kg 250 kg khuteng kisu borok koyekjon borok tlang thangka borok thangai bagi pai lekhai saধারণ beneficiary rok abo malia abono karibo je nini batta সামাজিক batta je mantongoni aboro je CPM ni amolo je 25 বছর 30 বছর 50 বছর rung tongnai rok manma kahaino tabuk ni je sarkaro bahaino a sarkar ni kisu bororok abo hai bororok no beneficiary selekha kai mankabika chini BC monitoring committee tongo ADC bai approve ongjak borno dinai khai a borno borok selekha ri tong khai abon bagine sengtini video no akong saka omo belege saya actual je beneficiary borok mayang tongo omo mana nangnai abon bagi video gosika je immediate kaisa meeting nai a meeting o somosto taisa jate proper tai smooth block jate ranangthon aboni bagi no sengtini ni deputation ya seng just tamnai notice bina notice seng phaike aise tai abo simia je kamangma lamarok ek bochor lai thanga tawo kam completing ya CC road khaimani nini tamnai nini yang brick soling tongo nini box culvert tongo ek der bochor thangka abo tawo completing ya nimno maner samung tamung apti rong tong abno bagino sengtini sapaikya sudu bidus ni office ya line department bo seng hapka nini tamnai CDPO bahaino je 500 jona je quota phaimani abo soi je beneficiary rok benefiting na tomani abo onlia tai kaisa hangai seng tamnuka je lai thanai 15 বছর 20 বছর পর বার্তা মান টঙ্কা সামাজিক বার্তা বুড়া বার্তা ফানুক্ত বরিচেক বার্তা বা বিভিন্ন বার্তা আ বড়নি বার্তা ক্যান্সেল লং পাইকা যে কোনো কারণে বড়ন ক্যান্সেল খাইকা পিয়া বড়ন রিভিউ খাইনি কক টংনি जों जे पुरु डेपुटेशन नि पुरु पिया बा बर ताहु जरा आबनो कन्टिन्यू खाया रेगुलर खाया आबनि बगो जों बरगनो संका बर तागो सिका आबो अपति जदि टंग टंग आंगाय बर आबनो तिसा रेगुलर खाइनाय ताई ताबु बो बिसियो बुसुक जरा मानै टंग साबो मानै टंग बो धरनेर बात्ता मानै टंग बो आबनि बो बरक जों लिस्ट मारिनाय आबो जों बर मुसाय खावका ताई आबो जतो बिसि वाइस ना नांनाय सेंट्रल बात्ता फानंतो निनि स्टेट बात्ता फानंतो आबो हाइकेने जों तिनि एग्रिओ फाइका एग्रीकल्चर बो बेलायखै इम्पोर्टेन्ट गो कायसा पार्ट चिनि ब्लॉक नि प्लाडो कबांमा बान बाइका नक बाइक तामनाय निनि खेतो नस्तंका हालो जाकांगका आबनि बुसुक सामुंखा आबो बाहायनो कारचुपि माने किछु बरक आरो सुबिदा बुगि नानावै बरक पलिटिकल थंनानि नाय दंगाइसे आबनो जों नायो अरो पलिटिकल या डेभलपमेन्ट पलिटिकल या उन्नत खायजेनिबो बरनो बेनिफिट दिथिनो जाते पलिटिकल तांथन एक्चुअल जे बेनिफिट नानि बरकनो आबनो माननांथन आबनो बगनो जों तिनि
फाइमाने आइस जे सासे नों सामोन देख केसारा कासुचाव एबा फालिचाव माने आ बर'खौ साबाङो एबा बबदल लेंगैमान abo seng bumung saya pun elakani borok siu keteng tlang tangka fali peke aresi keji kebono man kene noro onostan khai jeng nukhaba nugena ble onostan khai blog teke keteng bak kahini kono phuphnuk jaka media rogo nukha nugya nini pump machine tlang tangka onostanik babe bangmani nukha je omo blog teke beneficiary rogo jaka kheti khaine je kishok sadharan kishor no norok to media rok norok to nunan kok nukhaba nugya abono seng proman mano je borok abo gota lang khaisi